Mu ruganda rwa muzika hari indirimbo zisohoka zigakundwa amezi make zigahita zibura, ariko hari n'izindi zica amateka zikarebwa n'ababarirwa muri za miliyoni, imyaka igashira zigakomeza kumvwa. Uyu munsi turi buze kurebera hamwe top 10 y'indirimbo z'abahanzi nyarwanda ba Secular Music zarebwe cyane kuri YouTube kugeza muri 2026, zanditse amateka kandi abantu barazikunze cyane. Uru ni urutonde rushingiye ku mubare wa YouTube views, rukaba rutarimo indirimbo za gospel cyangwa se izo kuramya Imana no guhimbaza. Reka dutangire ariko ndakugira inama yo kureba iyi video kugeza ku mwanya wa mbere, kuko ushobora gutungurwa nuko hari indirimbo zimaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 100. Wibuke gukora subscribe kuri NBE TV Rwanda niba utarigeze ubikora. Nitwa Sana nk'ibisanzwe, uhaye ikaze. Ku mwanya wa 10 turahasanga indirimbo yitwa Katerina. Iyi ni indirimbo y'umuhanzi Tayowacu Bruce wamamaye nka Bruce Melody. Iyi niyo dusanga ku mwanya wa 10 kuko iyi ndirimbo yasohotse mu mwaka wa 2019, iza kuba imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane muri uwo mwaka. Abantu benshi bayikunze kubera uburyohe bw'amajwi yayo, amashusho yayo ndetse n'uburyo Bruce Melody yayikozemo. Byabaye akarusho ubwo bamenyekanaga ko iyi ndirimbo yayandikiye umugore we w'igikundiro cyane witwa Katerina. Ndetse iyi niyo ndirimbo imaze kurebwa cyane kuri YouTube channel ya Bruce Melody, ndetse bivuze ko ariyo iri viral. Kugeza ubu iyi ndirimbo imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 15 rukuta rwa YouTube. Ku mwanya wa 9 tuhasanga indirimbo yitwa Lose Control, indirimbo ya Ngabo Medal ndetse na Mugisha Benjamin, indirimbo ya Meddy na The Ben. Iyi niyo dusanga ku mwanya wa 9, indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2018, ihuza bwa mbere aba bahanzi mu ndirimbo yakunzwe cyane. Iyi ndirimbo nubwo imyaka 8 ishize iracyakomeza kurebwa ndetse imaze kugera kuri miliyoni 16 z'abayirebye ku rukuta rwa YouTube. Ku mwanya wa 8 turasanga indirimbo yitwa Sikosa, indirimbo ya Kevin Kade gusa yafatishijwemo na Element L ndetse na The Ben. Iyi niyo dusanga ku mwanya wa 8 nubwo umaze umwaka umwe gusa isohotse, yamaze kugera kuri miliyoni 17 z'abayirebye, ibintu bitangaje cyane. Ubufatanye bwa Kevin Kade, The Ben na Element L bwagize uruhare rukomeye mu gutsinda kw'iyi ndirimbo cyane, ariko ntabwo ariyo yonyine ifite views zingana gutyo, kuko kuri uyu mwanya wa 7 zizisangiye ari ebyiri, aho hari iyi ndirimbo yitwa Tombe nayo ni ya Element L. Iyi nayo yasohotse mu mwaka wa 2025, ikaba nayo imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 17 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Iyi nayo ni imwe mu ndirimbo zerekanye uburyo Element ari umwe mu bahanzi bafite umuvuduko udasanzwe muri iki gihe, ndetse akaba n'umutunganya muziki ukomeye cyane mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 turasanga indirimbo yitwa Bana, indirimbo ya Shafi ari kumwe na Chris Easy. Iyi ndirimbo nubwo yasohotse muri 2023 yahise ikundwa cyane, haba ku maradiyo by'umwihariko ku mbuga nkoranyambaga nka TikTok ndetse no kuri YouTube, kuko uyu munsi imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 18 ku rukuta rwa YouTube mu gihe kingana n'imyaka 3 imaze kuri uru rukuta. Ku mwanya wa 6 hari indirimbo yitwa Queen of Sheba, indirimbo ya Meddy. Meddy agarutse kuri uru rutonde ku nshuro ya 3. Queen of Sheba yasohotse muri 2021, ihita bimwe mu ndirimbo zakunzwe cyane muri uwo mwaka. Uyu munsi imaze kurebwa inshuro zigera kuri miliyoni 22, kuzamura n'ibindi mibare tutongeyeho. Iyi ndirimbo nubwo imaze imyaka 4 isatira 5, ariko iracyakomeje gukundwa n'abatari bake. Ku mwanya wa 5 hari indirimbo yitwa On Fire, indirimbo ya Andy Bumuntu. Abantu benshi batangazwa no kubona Andy Bumuntu ari muri uru rutonde, ariko ukuri nuko On Fire yabaye imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2019, kugeza uyu munsi ikaba imaze kurebwa inshuro zigera kuri miliyoni 26 kuzamura mu gihe cy'imyaka 6 gusa. Ku mwanya wa 4 hari indirimbo yitwa Why, indirimbo The Ben yahuriyemo na Diamond Platnumz. Why imwe mu ndirimbo zifite amashusho ahenze yakozwe n'umuhanzi nyarwanda. Ubwo yasohokaga yakurikiwe n'ibitekerezo byinshi cyane, ko yasohotse mu mwaka wa 2022. Kugeza uyu munsi imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 29 rukuta rwa YouTube mu gihe kingana n'imyaka 3 isatira 4. Ku mwanya wa 3 hari indirimbo yitwa Fou de Toi, indirimbo ya Element L gusa yafashijwemo na Bruce Melody ndetse na Loskana. Top 3 ifungurwa na Element,
Fou de toi yabaye indirimbo yahinduye byinshi mu rugendo rwa Element L. Mu myaka 3 gusa imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 33. Ibi bintu bituma iba imwe mu ndirimbo zihita zikurura ubwaguke bw'umuziki nyarwanda ndetse n'igitinyiro cy'umuziki nyarwanda. Indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa kabiri turasanga indirimbo yitwa My Vow. Ni indirimbo ya Meddy nanone yasohotse mu mwaka wa 2021. Iyi ndirimbo ntiyakunzwe mu Rwanda gusa, ahubwo yakunzwe no mu bihugu byinshi byo hanze. Mu myaka 4 gusa imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 56. Ibintu bituma iba imwe mu ndirimbo zikomeye cyane Meddy yakoze. Ariko hari imwe yayirenze kure. Iyo nta yindi niyo dusanga ku mwanya wa mbere. Indirimbo yitwa Slowly ya Meddy. Indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2017. Nta yindi ndirimbo yari ikwiye kuba ku mwanya wa mbere uretse Slowly. Iyi Slowly ni indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2017 nkuko nabibabwiye, ihindura amateka ya muzika nyarwanda. Yakunzwe muri Afurika yose ndetse no hanze yawo. Uyu munsi nyuma y'imyaka 8 imaze kurebwa inshuro zirenga miliyoni 136 ku rukuta rwa YouTube. Bishyira Meddy ku mwanya wa mbere w'umuhanzi w'indirimbo za secular zitari zo kuramya Imana no kuyihimbaza, ufite indirimbo yarebwe ku giti cye yihimbiye atari collabo cyane gusumba abandi muri East Africa. Agakurikiraho yitwa Jeje ya Diamond ndetse na Sukari ya Zuchu. Gusa iyi ni indirimbo ya secular music y'umuhanzi nyarwanda irebye cyane kurusha izindi zose kugeza 2026. Abanyarwanda bagifitiye amatsiko yo kureba agahigo undi uzayica. Urwo ni rwo rutonde rwacu rwa top 10 y'indirimbo z'abahanzi nyarwanda ba secular music zarebwe cyane kuri YouTube. Ese hari indirimbo wabonye ikwiye kuba iri hejuru kurushaho, cyangwa hari indi wumva yagombaga kuba iri muri uru rutonde tutavuze? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda inkuru nk'izi top 10 ndetse n'amateka y'umuziki nyarwanda, subscribe kuri NBE TV Rwanda kuko hari izindi top zikomeye zigiye kuza. Murakoze cyane. Nitwa Sana nk'ibisanzwe, dore no mu zindi update. Ciao ciao, hasta la vista.